imam to, ne znam, ne mi je tam negdje promaklo, imam isto to napravljeno. Nesretnima, odvojite malo svojeg vremena za osamljene, pomolite se za ostavljene, jer vjerujte, ponekad niste ni svjesni koliko vaše malo nekome znači tako puno. To je, osmijetos moje. Onda ima, evo, ženaj. Veli, žena je sklonija popustiti milovanju, a muškarac gledanju. Ljudi u lošem braku ponašaju se kao psi kojima netko želi uzeti kosti. Poslije promašaja čovjek najprije briše tragove. Prste na ruci, prste na srcu, to nije isto. Neki u braku kad pruže ruku, daju samo ruku. Vaša ljubav iskrena je, velika i nježna i neka bude vječna. Da. I tako, ima puno, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Veli, 3 su stvari teške. Čuvati tajnu, podnositi nepravdu i valjano iskoristiti vrijeme. Da. Često 3 odluke nisu dovoljne da se slomi jedna zapreka. Najveća je umjetnost na zemlji okusiti gorčinu života, a ne biti ogorčen. Da. Hodaj s nadom u svom srcu i nikad nećeš hodati sam. Brak je sličan vratima, ili one znače ulaz i izlaz. Ne znaš što propuštaš dok ne izgubiš. Da. Život je pustolovina, nikad ne znaš kamo će te odvesti. Tko čovjeku vrati osmijeh na lice, otvorio mu je nebo. Ne mjerimo život onako kako živimo, nego što za sobom ostavljamo. Da, evo i tako. A kaj ste mi rekli ste da imate veliku obitelj, kaj ste rekli onda koliko imate djece, unukovi to? Imam 4 kćeri. Ivana, idi donesi onu sliku gdje je ono dok je Verica svate imala. Aha. Imam 4 kćeri. Imam 9 unuka. I 10 unuka i 3 pravunuka. Eto, doma živim sa kćerkom i zetom i oni imaju 5 djece, sve su to sada već odrasli ljudi i nikad u životu nismo imali problema, nikad se nismo ni porečkali, a kamoli posvađali. Bravo. Vlada tolerancija, razumijevanje, grešimo svi. Ako bi trebalo prigovarati, ja uvijek velim, ajdmo od mene. I ja imam da mi se prigovori. I moja filozofija je, ja se ne upuštam u njihove posle. Jer čovjek ako mlade promatra, ide tragom za njima, onda vidi greške i onda ako te to smeta, onda to progovoriš, onda to izaziva dalje probleme. Uglavnom, najljepše je da oni svoje greške, svaki mi da svoju grešku uočimo i pokušamo je popraviti. Evo, to je moje moto i to je moja filozofija. I bila i evo, tako da uspijemo tako veliku obitelj održati bez ikakvih trzavica. Eto, Bogu hvala. Da, to je u skladu s onim koji ste rekli da vam vjera puno znači, pa se onda se toga i držite. Moje najveći zakon je ono, šta nije drago da se čini tebi, nemoj ti činiti drugome. Evo, tako. I ja znam neći ženi, ona više puta zakaj ne bi rekla, pa kao sam u pravu, je, ali i kad si u pravu treba vrijeme
i mjesto treba odrediti i vidjeti jel kaj ti vredi ako je nekaj ni dobro. Ako ti svojim istupom napraviš kaj je još gorše, kaj si dobil? Ništa, nik si ne rešil. Moraš procijeniti jel ti svojim djelovanjem, svojom reakcijom, reagiranjem moraš postići neke boljše. Ako ne mreš, ja nikad nisam reagiral dok sam procijenil da ništa, da ne mrem postići boljše, nisam se upušćal u tu avanturu. Kaj ste mi rekli, koliko imate godina? 81, evo 22. Danes je 20. Evo za 2 dana bude 81 i 2 mjeseca. Ne, i mjesec dana, i mjesec. Ja sam spuknula ovo. Evo to je bez mladoženja. Tu smo čekali dok bo došao mladoženja z Koprivnice. Sad vi pripovedete koga tu ima sve. Tu su naše 4 kćeri. Ovo je najstareša. Ovo je druga, ta je v Njemački, a ovo je ova kaj je doma, a ova se je udavala. U Koprivnici. No, v Koprivnici. A ovo je, to je zet od te kćeri najstareše. Ovo je njime jedan sin, a ovo je drugi sin. A ovo su od ove kćeri kaj je doma, to je zet i kćer, to je sin jedan, ovo je drugi. Ov je bili još mali, a ovo su unuke od ove kćeri. Te. I tu je njezin muž. A to su sve unuke. Ova je ova mala Sara kaj je bila, to je bilo svati pre 10 let, ne? No. A ve su pak bili, ve ima i ov sina, i ov ima curicu, i ova kćer isto ima sina, tak da imamo 10 unukov i 3 pravunuka. Znači vi ste bogati. No, bogati, da. Bog vas je podario zato jer ste bili dobri i vredni i vjerovali ste mu. No, bogati smo, jer redko jer ima toliko ovoga, tak da to smo se slikali tu kak je ovo. Dok je mladoženja došla s Koprivnice, onda su išli. A evo, još malo nam Bog. 58. Čega 58? Braka. Vas dvoje. Je. A vi znate da ste, kad ste se vi ženili onda? 19. Kaj bi 17. velače? 17. drugi, 63. Vaš brak je onda starejši od mene pol godine, 6 mjeseci. No, eto. Znači ja već nemam malo godina, a vi ste onda, vaš brak je starejši još od mene. Ne? Je, evo. Da, naša jedna čer je Svaka čast. 46 let ima, rekao, a ja sam 46. rođena, rekao, no, ja sam 46. rođena, a on je 40. U Njemački. I bil sam pri ujaku. Išao sam na turistički i trebali sam i mogli sam ostati, ali nisam štel. Rekao, vi meni samo ako morate osigurati tako po 3 mjeseca kaj sam se zaradil nekaj, jer tada smo imali 3 dece. Mlada žena, eto, moja filozofija je bila od mladosti, sam ja nekako razmišljal kaj mi vredi da bom pol ulice priskrbel, da bom imal, ako mi mladost ostane u svijetu, način života takav podvojen, mladi ljudi, jer ja sam iskren, krv nije voda. Krv nije voda, prilike sa kakve su veliki izazov i tu čovjek mora biti strašno čvrstoga karaktera, a malo je to koji recimo tu ne padne. I sad to hoću reći, i on je bil na svati pri gazdi, to moj je veliki prijatelj, bil da sam ja delal, i ženili su se, a imali su curicu već 6 let staru. I to je onih godina bilo, to smo komentirali, no rekao, to bo dete znalo reći da je bilo na svati tati i mami. I dok sam doma došao, jeli to pripovedali, to je bilo tada, 68. Tako da bi danes bilo to normalno i po nas. Čak smo i mi imali, evo i naš unuk se je ženil Da, te. No.
Isto... Ali ne mogli su biti svati, nego je radi ta korone onda bilo tu u domu kad je Dobro, to bilo je no. kad sneše, tako je, ali je je svejedno bila bila je u drugom curica, stanju, da. eto tako. No onda, evo kaj boš rekao, i sada kaj napraviti kad se, takav način sada života i... Kakvu imate? Drago, kakvu poruku imam za mlade? Pamet v glavu, jer da njim ne bi bilo prekesno da ne izgube ono najvrednije za život, a to je zadovoljstvo, sreća, da više nema povratka. Nek vode računa, lepo je biti mlad i uživati, ali treba i tu o to voditi računa da i tu postoji nekakva granica i dokle se sme, a kam se dalje ne sme. I nema braka, nema prijateljstva bez tolerancije, poštovanja drugoga i drugačijega i prihvaćanja takvoga. Jer li postoji jedna uzrečica koja veli: želiš li imati prijatelja, moraš ga prihvatiti kakav jest, a ne kakav bi trebao biti. Ili želiš li imati prijatelje, često ih posjećuj. Jer stazom kojom se ne hoda, raste trnje i korov i trnje. Samo poštivanje drugoga i drugačijega i evo ono moja filozofija, šta nije drago da se čini tebi, nemoj ti činiti drugome. I poštivat će te drugi i bit će ti lakše, mirno ćeš spati i da.